mga binati o pinalangga kung matalunod. Okay, adi ata karon live ta sa dapit ta sa 7-Eleven kung diin naninda tag balot niya kadtong ganahan mo suroy muka og balot nata dapit diri sa kilid sa 7-Eleven at sa Matalom Fire Station diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, itong tinda guys atong ganahan itong ganahan mo palit to welcome mo tanan diri nga mo bisita sa tuang balot o makaon og balot na ay available diri guys. Okay. Bayanlut. Katong ganahan mo palit og balot adi ata diri sa kilid sa 7-Eleven kay basta ting uwan guys ari ko posting pero guway uwan ngadto lang ta sa Matalom Boulevard kung diin officially na natay barbecue nga mahatag og kaya ang panikamutan nga makakreate og kana bang naanay mukaon ngadto ato tong buhaton unya ako manghinaot nga buligyan ta sa Ginoo kay mao ni ang purpose o rahong kanang pangandoy nga mas mobibo buhaton nga ang tanan para makatabang sa administrasyon, makatabang sa lungsod sa Matalom. Okay, Iko Pipi ang boses sa kalambuan sa lungsod sa. Once again, thank you o God bless kanatong tanan. Panaron September 14, 2022.